Ake ngibingelele lapha eMpumalanga eNtshonalanga eNingizimu naseNyakatho emagumbi nje lamane emhlaba sibingelele ngidokotela Nyengelezo kanjanga sesibongo la endzawini yakaManzini eSwatini kaNgwane la ngikhona khona mawutala kimi uyayokuthi nje uya kaManzini eNgcolweni noma ke kaManzini iGelehele noma ke kaManzini eJoy nje still kungema local lokho ngithi ke today ake ngikhulume indzaba la noma tindzaba nje lihlukahlukene. Uyabona uma ngabe bekhulunywa ngemuntu lothi yena usadzinga nje just ukugezwa agezwe nje igabeni lihlukahlukene ngabe umuntu lwaphunyelwa zisu wesifazane or wasikhipha ngenhloso yakho ke wena mkhiphi wetisu phela ngoba kukhona laba kutsanza ukukhipha tisu and then wafelwa ngumuntu kwafa nje umuntu mhlambe wathi washonelwa ngumuntu noma wageza sidumbu mawageza sidumbu angagezwa yathi ukuthi ikhona something lelicashata lelimnyama lelikhona la kuwe leli yahlezi lentandoda yakho tifula tivala ngoba umuntu angafa uyachinja nje akabasaba ngilento lasuka ngiyoma kasaphila umuntu angafa bese umbasa lesinye simo lokungasi kahle ukuthi uma ngabe ugeze isidumbu ungayi kuyogezwa futhi wena uhlanjululwe kuhlukaniswa nale spirit sekufa nesekuphila ngoba usuku usaphila wena nasasekufeni. Then sibuye ke uthole ukuthi umuntu ungumuntu lohlushwa ngemadloti kutsenga ukuthi athwasiswe noma alokhwanyane ahlanjululwe labe naleso simo leso ngiyaye ngibaside ngibahlambulule noma ke kuthwasisa not ikuthwalisa thwasisa lokho ngiyakusebenta. Sibuye futhi etigabeni likede ukuthi umuntu ufuna umsebenzi ufuna ukupromothwa awubatholi bantwana uyagula naloko akotifo naloko atifo leseti abakhona nje lesitati kwelihlasele kana njengemhwebho ukhanze ukhawu lakho hlala lubhlungu sometimes ungwesilisa umtoto awuvuki uyarasa unenkinga mhlambe umlende or umkhono ubhlungu umhwebho dilonza njalo nje into lesisebenza koleto silapha ekuhlanya siselapha ekuhlanya phindze futhi sibe nemthuko ukuyekelisa kunasashwana nekubhema ligwayi siphindze futhi sibe nento nemadliso lento ukuthi umuntu wakho abe wakho wedwana kukhona nalento lenginayo lento ukuthi umuntu wakho mangabe umsebenze ngayo lento lena imende angakwadi kulana lomnye umuntu kuvela titordwa nje nakumele kulalwane kukhona futhi into ukuthi umuntu wakho njengake nje aqabanga nje ukuthi angajola kukhona into tekuchela ekhaya kukhona into tekubethela likhaya kukhona into futhi tekuqitha yabona sicitho qoshisa umuntu emsebenzini kodwa umuntu la ufuna ahambe khona nje kukhona futhi into tekusigeza sicitho kukhona into tekulungisa inhlanhla kukhona kwa 2500 kukhona kwa 5000 kukhona kwa 10000 kuyagcina lapho ayina inenfulo sengibhobhola laphana and then etithwalweni kunesitholo sa 25000 nesa 35000 nesa 45000 leto thwalo leting3 leto tide bungoti atibulali umuntu ati kude futhi ukuthi kude nje lawa amalokhwanyana ama side effects etithwalo latiwako bese kuba netingalakatha leting2 sa 50000 nesa 60000 icontract futhi ibhadala cash leyo nanaba labafuna igroup letikhulumako letinyanga letifuna igroup letikhulumako sikhona singi 60000 njalo ke ngeminyaka unikela ngemuntu ukuthi kufa umuntu ngama contract lango futhi kuwona lothwala mjinga nawe futhi uthi ufuna isigubhu lesiprofita kolesikhulumako lesihlolako lesitshela abantu ukuthi inkinga yabona lokho sivele sakhe ke sisithola semjinga nekokuthi futhi ube nenakuzana ukhona lokuthi uhlole ngaso lesa 50 nesa 60 ke kuyashiyana usonifika wathatha sephi contract ke kuleto and njalo ngeminyaka unikela ngemuntu kufa umuntu wanganikela ngalomuntu kufa wena ngifuna kuba nje ukuthi ngibe ngilonyanga leneliciniso nelitakutshela emaciniso lesithola sa 45 nesa 35 nesa 25 sona akufi umuntu and maphawazi kawalingani njengoba nje ama price angalingani njengale liphakamiso nje 2.5 akalingana na 5000 na 5000 futhi akalingana na 10 ne1.5 angeke kulingana na 2.5 sekukhona ke lento tetinhlanhla nje letiphasi mhlambe ngoba 500 800 kukanjalo nje ngihlola nga 300 rand inombolo yami ithi 7 6 3 4 2 7 3 3 and then 7 9 3 4 2 7 3 3
mangabe awukho la eSwatini la ngikhona khona mina uthi +00268 7634 2733. Ngithi angibe slow mangisho le nombolo nyana noma ngingakejwayelanga kuba slow ngoba vele into tami tonke kuba zikho demand band. Ngithi angibe slow so that nalaba labakhala ngokuthi inombolo babesabasayiva batokhona kusibeve. Kukhona lokunye lengisafuna kunichazela kona kunicacisela kona. Uyabona mangabe kuthiwa mina ngiyathwalisa. Unga expect phela umuntu angikhanza senginjinga. Uyabona? Unga expect lokho. Umuntu lo netinto tekuthwalisa uphila phase emithetho, uyisosi, yabona? Imayini nje ayikho rich labanikati bemayini njengalaba labathengiselwa leligolide baligaye balende libe yiproducts yakhandiwa kusebenza bazuza kakhulu labo kunalaba labayisosi. So kunaleti yinga leti jaja nako uthi utawunika abantu ubujinga kodwa wena usinjinga asilima nje lento losiphukuphuku into lengathi wena wakwayibona ifolomu inangizana inendlo uyayibona ifolomu iba yi1 ikicita into into etiningi takhe emabhidi nemabhidi kodwa yona solo nje kuleso simo sawo nje njalo nje mayibuka ukuthi ayikhanza nje ikhathatekile ikhandlekile kunemehluko thine singile sauce isosi ngeke ize ifane nalo yamkhicito. So leti phukuphuku leti titshela ukuthi mawuthwele kumele mawuthwalisa kumele ukuthi bonke abantu babone wena sowenjinga sinjinga ngesethu nathi isikhathi siphila nje phela ngeorder la sinjinga ngesethu isikhathi mina ngakuthatha ngiyise eNigeria ngithi awuye nje kuleti nyanga leti lemakhaya leti yenda lo msebenzi hayi leti emafilimu nathi leti aluminati leti tenda into leti bhashako leti ngicosana nebita ligama lalenye brand man bengingathi ngithi yani la Mozambique yani eMalawi uye eTanzania boGhana boKenya lamave nje laphethe leti insimbi leti nyanga leti lemakhaya ngeke uyikhanze rich kodwa abantu lebakhiphako ungamangana even bo president emakhosi ini bo minister bosomabhizinisi labakhulu. So yekela lento wena yekutshela ukuthi ufuna ukukhanza lenyanga injinga ukuze ukholwe ukuthi mina ke futhi angidzingi nesu believe ukuthi angikuthwalisa utawunjinga ngoba ngisuke ngathi vele sekutawendeka angidzingi ukuthi lento yamayendeka ngikuthwena uyakholwa noma ukholwa endeka ngoba vele itawendeka ngiyayati.